салом мегӯям ба ҳама нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон ва барномаи Ангубин ҳастанд. Инак боз дар ин вақту соат манзури шумост барномае ки ҳамеша интизор мешавед ва барномае ки дар он мо истеъдодҳои хурдсолро баҳратон муаррифӣ менамоем. Ва ин навбат бошад меҳмони барномаи имрӯзаи мо Шамсиддинзода Исмоил мебошад ва бояд гуфт ки Исмоил ҳамагӣ 7 сол дорад, вале новобаста ба ин аз дигар ҳамсолонаш ба куллӣ фарқ мекунад. Зеро ӯ дар синфи якум мехонад, вале аллакай барномае ки барои хонандагони синфҳои сеюм, чорум пешниҳод шудааст, ӯ аллакай аз худ намудааст ва бояд гуфт ки ӯ хеле ҳозирҷавоб ва дону як аст. Хуб, биёд бо худи ӯ аз наздик шинос мешавем. Салом Исмоилҷон. Салом. Ба барномаи мо хуш омадед. Раҳмат. Хуб, Исмоил, метавонед дар бораи худ каме ба тамошобинон нақл кунед? Бале. Метавонед, а? Бале. Хуб, марҳамат. Ман Шамсиддинов Исмоил, 7 сола мебошам. 7 сола дар кадом мактаб мехонед? Ман дар мактаби 78 мехонам. Офарин, синфи чанд? Синфи 1. Синфи 1. Офарин. Ба шумо мактаб писанд аст? Бале. Хуб, анакнун ба мо дар бораи аъзоини оилатон маълумот диҳед. Дар оила чанд нафаред? 6 нафар. Кани киҳо? Падарам, модарам, акарам, худам, ховарам ва додарам. Офарин. Хуб, дар бораи кадоме аъзоини оилатон шеъратиёт кардаед? Мо чанд касем дар хона 1, 2, 3, 4. Падарҷони ҷонона, модарҷони ягона, бибию қанду асал, бобову ҷони ҷигар, ҳам ховару бародар, ҳам сагчаи пушти дар. Офарин. Анакнун гӯед ки дар бораи модаратон шеър медонед? Бале. Кани? Сар офтоб баромад, ба хонамон даромад, аз нӯи он шуд равшан рӯи модарҷони ман. Иди модар аст имрӯз, иди модари дилсӯз, дар вақти модари худ ҳама мехонем суруд, гулдаста тӯҳфа оед, ба дасти вай супоре, тоҷи сари мо модар, болу пари мо модар. Хеле хуб. Дар бораи падар чӣ? Бале. Марҳамат. Падар мисли модар меҳрубон аст, чароғи хонадон, шоҳи ҷаҳон аст, тамоми ризқи рӯзӣ карда пайдо, сараш дардро набинад дар ду дунё. Хуб, аҳсан ба шумо. Анакнун ба мо гӯед ки мо дар кадом давлат зиндагӣ мекунем? Дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шаҳр аст? Шаҳри Душанбе. Дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ё ин ки умуман ватан шеър медонед? Бале. Тоҷикистони зиҷон ширинтарам, тоҷикистони ҷавону дилбарам, мисли тифле дӯст медорам туро, аз то ояд бӯи шири модарам. Дӯст дорам халки гулдасти туро, чашмаҳаву руди пуршасти туро, дӯст дорам кӯҳ даштатро зиҷон, алғизори шӯхи сармасти туро. Дӯст дорам резасангони туро, боғу роғу пӯзи эҳсони туро. Дӯст дорам ҳал ниҳоли сабзи ту, ҳам бадафшон, ҳам зарафшони туро. Офарин. Хуб, дар бораи шаҳри Душанбе чӣ? Аҷаб шаҳри диёрои Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе, шудам сарсабз дар оғӯши меҳрат, чӯл дил дар синам ҷои Душанбе. Ташаккури зиёд. Анакнун мо суханро ки дар бораи ватан, шаҳри Душанбе шурӯъ кардем, мегуфтед ки муқаддасоти миллӣ кадомҳоянд? Парчам, нишон, суди миллӣ. Офарин. Парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд ранг иборат аст? Аз 3. Кадом рангҳо? Сурх, сафед, сабз. Дар бораи парчам шеър азёд кардед? Бале. Марҳамат. Парчами Тоҷикистон 3 ранги зебо дорад, ҳам сурху ҳам ситора, усли беҳанто дорад, ҳанги сурхаш лолагӣ, ситораҳои тилогӣ, ҳанги сабзаш чун сабза, сафедияш покиза. Хеле хуб. Дар бораи нишон чӣ медонед? Бале. Марҳамат. Рӯи нишон мудавват, пахта чунам зи давлат, аз гандумаш ореш, рушди бақои миллат. Хуб, ташаккури зиёд. Суруди миллиро ки навиштааст? Шеъри Гулназар Келдин, оҳанги Сулаймон Юдаков. Офарин. Аз ёд медонед, а? Бале. Беҳтарин аст. Албатта мо бовар дорем ки шумо онро аз ёд медонед, вале мо мегузарем ба дигар паҳлӯҳои маҳорати шумо, зеро онҳо хеле зиёд ҳастанд. Ва ман акнун ба шумо як саволи дигар дорам. Шумо дар мактаб дар синфи якум ҳам мехонед? Бале. Гурӯҳи русӣ ё ин ки тоҷикӣ? Русӣ. Русӣ. Бо забони русӣ ҳарф мезанед дар он ҷо? Бале. Хеле хуб. Ба шумо писанд аст умуман ё ин ки не? Писанд аст. Писанд аст, а? Бале. Хуб, анакнун ба мо гӯед ки қаҳрамонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон киҳоянд? Чанд нафар буданд? 6 нафар. Кани киҳо?
صدرالدین عینی، باباجان غفور، امامعلی رحمان، میرزا توسن‌زاده، شیرین‌شاه شیخ تیمور، مصلحت الله مخصوم. آفرین. از صدرالدین عینی که میرزا ترسونزاده شعر میدونید؟ بله. کنی مرحمت. سرگاهان که بلبل در نوا شد، گویش شادی شکفت و غنچه‌وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سرگاهان چرا خوبید هر شب. شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ منه گل شارد. سرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید، چرا در کنج بیکاری نشینید. بیارید ای رفیقان درس خوانید، به بیکاری و نادانی نمانید. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. آفرین. درباره پیشوای ملت ما شعر میدونید؟ امامعلی رحمان، سروی تاجیکستان 100 سال زنده باشی برای ما بچگان. بهترین است شما که به مکتب میروید گوید که درباره مکتب شعر از یاد کردید؟ با زبان روسی هم باشد میشود. میتونید مرحمت؟ ای مانده قدم برای مکتب، آلیس مقام جای مکتب. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیر گذار خواب خود را، بر کف بگیر کتاب خود را. رفت از همه پیشتر به مکتب، شوق است اگر تو را به مکتب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. آفرین. تشکر زیاد. درباره معلم چی؟ منیس غرقار ما را از سحر، مربی ما همدم هم را وای آدمی خوب، نزدیک به دل ها بسیار محبوب. مربی ما. این درباره مربیاتان خواندید ها؟ بله. خب تشکر زیاد. و همین ما از چی استفاده میبریم برای اون که حرف رو یاد گیریم، این که خواندن رو یاد گیریم؟ ما چی کار میکنیم؟ کتاب میخونیم ها؟ بله. درباره کتاب شعر میدونید شما؟ من الف با میخوانم، برا میخوانم. الف بای سوره‌دار، صورتش جدا بسیار. قد رای کلان، بچه ها شاد و خندان. سوی مکتب میروند، مرغابی ها میدوند. آفرین. خوب شما اول که حرف رو میشناسید ها؟ بله. همش رو. احسن. و شما از آن همینجا اگر سنجه میتوانید؟ بله. خوب. این کدام حرف است؟ ا اینش؟ ب و و اینش چی؟ ل اینش؟ ف اینش؟ خ اینش؟ ش اینش؟ ش اینش؟ پ اینش؟ آ ژ ی ی د گ و ب ا. خب تشکر زیاد. احسن به شما. بینندگان عزیز، در هر یک شماره انگوبین اشتراکچیان با همراه خود به برنامه ما همین گونه رویخط مخصوص را پیشنهاد می نمایند و این باشد رویخط پیشنهاد کرده اسماعیل جان می باشد و بعد اون رو یک مرتبه از نظر می گذارانیم و می بینیم که اسماعیل جان چی ها رو می داند. هم خیلی؟ بله. خوب. اسماعیل جان می گفتید که شما خودتون هم در شهر دوشنبه زندگی میکنید ها؟ بله. آن همین گوید که شهر دوشنبه با چند ناحیه تقسیم می شود؟ یعنی چند ناحیه دارد؟ 4. کدام ناحیه ها؟ ناحیه شامنسول، ناحیه اسماعیل سامانی، ناحیه فیلدوسی، ناحیه سینا. ناحیه سینا درست است. شما در کدامی از این ناحیه ها هستید؟ ناحیه فیلدوسی. ناحیه فیردوسی؟ ده. خوب. البته بینندگان عزیز، از سبب آن که اسماعیل جان در گروه روسی، یعنی در صنفی که با زبان روسی درس میدن در آن همونجا میخواند، از این رو میتواند کمی با زبان روسی با ما جواب گرداند. میخواهی؟ بله. آفرین. اکنون گوید که یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4. 4 فصل. کدام فصل ها؟ زمستان، بهار، تیرما و باز؟ تابستان. تابستان. برای شما از همه بیشتر کدامش پسند است؟ کدام فصل رو دوست می‌دارید؟ زمستان. زمستان برای چی؟ با که برف بازی میکند. برف بازی. لیکن امسال خوب برف بازی کردید ها؟ بله. بهترین از بد بیمار نمیشوید. میشوم. لیکن دوست ندارید ها؟ بله. خب درباره زمستان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. تو چی گونه زمستان، نه برف است نه باران. هوا صاف و بی‌غبار، روان آبک جویبار. آفتابک شعله‌ور نور میپاشد اینقدر. چرا نمیبارد برف یا خوش ندارد برف؟ جان زمستان کنی یک برفی کلان، یا برفی یکلکی با ما خرسندی بیا. تا دو تاز کنیم یخماله بازی کنیم. به نهایت خوب. درباره دیگر فصل ها چی میدونید شعر؟ بله.
Кани? Bahor omad, guli safsan qator omad, ба деҳқон вақти кор омад, баҳоли лолазор омад. боз дар бораи дигар фаслҳо чӣ? Тирамо, тобистон? Тирамо дорам. Марамад. Тирамои залнигун, тирамои зарнигун, гӯям ту ба кӣ монанд, ба рӯсаки хушрӯ. метавонед гӯед ки як ҳафтаи мо аз чанд рӯз иборат аст? аз 7 рӯз. 7 рӯз. Кани кадом рӯзҳо? душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа, шанбе ва якшанбе. Анахну гӯед ки аз ана ҳамин 7 рӯз кадом рӯзҳояшон рӯзҳои истироҳатиянд? шанбе ва якшанбе. шанбе ва якшанбе. Бале. хуб, ҳамин рӯзи шанбе якшанбе шумо чӣ кор мекунед? Ба мактаб намеравед? Бале. Чӣ кор мекунед масалан дар хона бозӣ ҳастед? мекунам ва додарам ва менависам. хуб, агар хоҳед метавонед бо забони русӣ ҷавоб диҳед. Ладно. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь писанию, Писанием, да. немного и поиграю, и даже еще пишу. А какая у вас любимая игра? Игра в прятки. Прятки? С кем играете? Своим братиком, своим С сестрой. сестричкой, да? Да. А как зовут братика? Абдрахим. Абдурахим, сколько ему? 3. 3 годика? Да. Ясно. А кто побеждает тогда? Смотри, тебе уже 7, а братику всего лишь 3, да? Кто Да. побеждает в игре? Мой брат, большой он. Старший брат, да? Да. У него 9. А ему 9 уже? Ага. Молодец. Еще чем занимаешься, кроме того, что ты пишешь? Что пишешь? До 10 пишу. До 10, да? Да. От 10 до 1. Молодец. А вот скажи мне, кроме того, что ты пишешь и играешь в прятки с братиком, да? Да. Чем еще ты занимаешься? Вот, например, смотри, ты проснулся, в обычные дни, в будни, ты во сколько просыпаешься? 1 часов. Быстро просыпаюсь. В час дня это называется быстро? Завтра, когда мама проснается, а меня пробуждает папа. Папа, это примерно, думаю, что это по утрам, да, а не Да. в час дня. Примерно во сколько? 6. Ясно. Вот, а что ты любишь на завтрак? Завтракаешь вообще? Да. Что ты ешь на завтрак? Кто готовит завтрак у вас дома? Мама. Мама? Да. Что готовит? Шерберинчик. Шерберинч. Ты любишь, да? Да. А ты знаешь, как это готовится? Трудно готовить. Трудно, да? Да. А почему ты когда-нибудь пробовал, да? Да. Получилось или нет? Нет. Из чего состоит вот этот Я даже... шерберинч? я боюсь делать. А чего ты боишься? Могу даже разорвать все на куски. Да, ясно. Ну, маленьким, естественно же, нельзя, да? Трогать, там же плитка стоит, нож, всё Поэтому такое. меня... Не пускаю тебя? Ага. И меня... Ясно. А какой, твой любимый завтрак? Из чего состоит? Бутерброды или что-то молочное? Я люблю кашу, только когда-то ел в садике. Кашу любишь, да? Да. Потому что много кормили в садике? Ага. Еще он вкусный. А мама то, что готовит дома, невкусное? Вкусный. Но не так, как в садике, или как? Но не... они одного раза. Одинаковые, да, Да. вкусы? Ну, молодец. А потом, после завтрака, вот, например, покушал, закончился, да? Да. И еда у тебя закончилась, и дальше что? А я потом делаю все готово. Одеваюсь и иду в школу с папой. Не, я имела в виду по выходным. По выходным я некоторые разы иду на улице играю, а некоторые раз читаю. Смотри, вот ты покушал, да? Да. Вот сидишь и сразу пошел играть, что ли? Да. Ты не помогаешь маме? Помогаю. Чем помогаешь? Помогаю накрыть стол. Накрыть стол? Да. Еще после того, что уже вы покушали. Не помогаешь там помыть Помогаю. посуду или... Некоторые разы я помогал. Помогал, но пока не помогаете, да? Да. Хорошо, а дальше что? Играть, да? Да. И еще, чтобы мы не попались плохим людям, да? Да. А что надо делать? Надо держаться с родителями. С родителями. А если вдруг, вот, например, смотри, мама твоя будет готовить, или же она делает уборку, да? Да. А вот ты выходишь на улицу, она тебе разрешила. Но она же не будет с тобой там играться на улице, если ее нет. А я немного поиграю и сразу бежу.
А если к тебе подойдет какой-нибудь мужчина, какой-нибудь дяденька, да, и скажет, что пошли со мной, и я друг твоего папы. А я ему говорю, нет, а потом бежу домой. Бежишь домой, да? Да. Молодец. Ана кнун бед бод субат ро бо забони тоҷикӣ дома мешавад? Бале. барои мо нафарони ки ани замон бо мо пайвастанд хотиррасон мешавем ки шумо барномаи ангубинро тариқи телевизиони Баҳористон бо иштироки Шамсиддинзода Исмоилҷон тамошо карда истодаед ва барномаи мутоалаи идома дорад. Аз ин ро бо мо буданро фаромӯш насозед. Исмоилҷон, шумо дар мактаб кадом фанҳоро мехонед? Математика, забон, русская математика. Шумо кадом фанро бисёртар дӯст медоред? Математику. Математикаро, ҳа? Да. Кани бед, 5 ҷамъи 5 чанд мешавад? 5 плюс 5, да. Да. 10 ҷамъи 10. 10 ҷамъи 10, 20. 20 ҷамъи 20. 40. 40 ҷамъи 40. 80. ба фикри шумо? Бале. 80? офарин. 80 тарҳи 20? 80 тарҳи 20. 60. 60. бениҳоят хуб аст. Яъне ба математикаро ҳам хуб мефаҳмед, ҳа? Бале. Анактун гӯед ки шаклҳои геометриро медонед? Бале. Кани гӯед? Росткунҷа, далшакл, круг, секунҷа, чоркунҷа, ромб. Ромб, ҳа? Ана ҳамин чанд кунҷа аст? Секунҷа, Не, ана ҳамин худаш ба пурагӣ. чоркунҷа. чоркунҷа. Агар мо ана ҳамин рӯйхати шуморо ана ин хел қапем, агар ана ин хел чанд кунҷа мешавад? Росткунҷа. росткунҷа. офарин. Хуб, гӯед ки ҳайвонҳоро медонед шумо? Бале. Ба чанд гурӯҳ ҷудо мешуданд? Ваҳшӣ ва хонагӣ. бале, дуруст аст. Инҷо танҳо ду гурӯҳ аст. Барои чӣ ҳайвонҳои ваҳшӣ мегӯянд? Барое ки онҳо дар ҷангал зиндагӣ мекунанд. Кани кадом ҳайвонҳо дар ҷангал зиндагӣ мекунанд? Фил. Фил, бале, дуруст. Боз? Гандандуроз, ин чи аст? Гардандароз? жираф, зарофа, бале, дуруст аст. Боз? шер, боз, паланг, боз, фил, баъдаш бегемот, бо гург ва бо рӯбов, бо шағол. хуб, ташаккур. Дар бораи баҳор шумо шеър медонед? Бале. Марҳамат. Баҳор омад, гул сафсан қатор омад, ба деҳқон вақти кор омад, баҳори лолазор омад. офарин, ташаккури зиёд. Инҷо як шеъри дигар доред шумо. Ман калон мешавам. Вақте калон мешавам? Вақте калон мешавам, аскарин меравам, мепӯшам ба саи худ, фурошкаи худнамуд. Хуб, бо забони русӣ ягон шеър медонед? Бале. Марҳамат. Почему вы так красивый? Потому что краснули и вы что-то имя над рекой. Вы красивая такой. Вот домик, который построил Джек. А это пшеница, которая в томном чулане хранится. Которая построил доме Джек. Это веселая птица, которая снится. Эта птица часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. хуб, ташаккури зиёд ва ана ин бошад тӯҳфа барои шумо. ба шумо махсус шуд? Бале. Хуб, Бале. шумо бо мошинчаҳо бозӣ карданро дӯст медоред? Бале. Бо кӣ бозӣ мекунед баъд? Ба дударам. ба дударатон ҳам метиҳад ё ин ки не? Метиҳам. хуб, офарин. Бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи Ангубин ба анҷом мерасад. Мо аҳли эҷоди барномаи Итминони комил дорем ки дар кишвари мо чунин кӯдакони хушзавқу соҳиби истеъдод ба монанди Исмоилҷон ва дигар қаҳрамонони барномаи Ангубин хеле зиёд ҳастанд. Ва фарзанди шумо низ агар шеърҳои зиёд медонаду новобаста ба хурдсолии хеш донояку ҳозирҷавоб аст ва синни ӯ то 7 сола аст, пас шумо метавонед бо рақамҳое ки айни замон дар экранҳои
худ мебинед бо мо дар тамос шавед ва мо шуморо бо нишонии шаҳри душанбе кӯчаи Шеру 31 телевизиони Баҳористон интизор ҳастем. фаромӯш насозед ки барномаи Ангубин муаррифгари истеъдоди фарзандони шумост ва мо ҳамеша кӯшиш мекунем то баҳратон истеъдодҳои навинро дар барномаҳои минбаъда низ пешкаш гардонем ва муаррифӣ созем. ҳоло бошад мо то барномаҳои навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем. То дидори навбатӣ дар барномаи Ангубин. хайр!